waa mouvement jàppoo suqali suñu gox ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñu nekk ci kër Mamadou Fatama ci toolu Djibi Diawo Djibi Diawo wax na ci olof dañ koy daal di interroger ci pulaar sama mbokk la Djibi min calminima Djibi hande min mbaɗama min nulama yo min gar hande e nder ngesa ma ngesa ba min mbaɗa vérifier ko ganduɗa hoorema na dañi e nder ngesa he Djibi no min daari e nder ngesa he kat min jiiɗa ɗo waɗi batanja ɗaɗo waɗi kani salade ɗaɗo waɗi soble ɗaɗo waɗi pépiniére aji ɗi ganduɗa hoorema façon lekki fof na e nder ngesa he joni min jiiɗi rembaɗana min tënk o mo ganduɗa hoorema moni ɗo mbo waɗa yëngatu e ɗum ko paɗɗa e makko hangal ballital paɗɗa e makko ha taha ba ngesa ma ɓeyda wat avancé eyyi miɗa yiɗde kalno yawiri walla kam table solaire mo ganduɗa bokka fanni hoora tawi bokkani hay goto eyyi ɗum kam miɗum yiɗi so heeɓi ɗum tan tawno fof moƴƴi ɗum miɗom hay ñaago kam inchallah kalno yawiri kam miɗa indi eyyi te kalno yomin badduno miɗum mbawi waddu kadi ɗum ko miɗen ɗum yiɗi Djibi e iɗo mbiɗa no gonɗa e nder ngesa he ko machine essence dogirannoɗa a dogi ha yesso essence kam goto fof nandi nokkaka e woyndu koko sodete a dogi ha yesso essence dañi jafe jafe coggu taki gaccuɗa ɗum ha tahi peccuɗa e nder ngesa he joni so wirtima ɗon ƴeewa ngesa ba Djibi ko sakkit jogoriba ndax ndungu so tawima ɗo a liggoto e ndungu he walla a wasa liggo e ndungu he ndax a waɗi a yakarino ɗi sakkitaji ɗi mbaɗɗa ɗo ɗi mbawanma jogo ndungu eyyi mi yakoriɗe kam mbawi jogo ndungu ndungu par ce que kanjum woni ɗo rowane a taɗi kam jogui nde ha dabbude walla cuɗo daño probléme joni momi continue liggeyam so heeɓi kadi ko ɓuuri sakki kadi na moƴƴi kon dal Djibi an hande mouvement jàppoo suqali suñu go so jippinaninoma ɗo grillage wima ya watmo entouré ngesa mane nama ɓurani ok joni Djibi sen birtima ɗon min jeehi gaga sengo gay min jii gay baali aɗa humi ha joni mouvement jàppoo suqali suñu go ko éducation maraîchage et élevage sa ƴewtinima e nder mouvement he dañi ɓe ganduɗa hoorema aɓe totte baali projet comme ni ɓaga nanna e nder guedduma gorko e debbo nehana hoorema joganoɗa debbo hoorema so Djibi ni ƴeewa goɗɗo jiɗɗo tottamo ndax a yakarine an hande ɗin baali projet mouvement jàppoo so ɗi garino hande e nder guesa ma a wawanno ɗi wawa waddu e liggey o mo liggotoɗa ɗo par ce que wona ɗum tan banmi par ce que mbiɗa waɗi baali hay guertoɗe mbiɗa waɗi kono ɗinde so heeɓiɗi mbiɗa wawi waddu kadi hen a haali haala guertoɗe sa ƴeewi miɗen dañi projet mo ganduɗa hoorema onne mbo waɗa yëngatu e guertoɗe waɗiri yëngatu e guertoɗe nak ko comme projet ni comme sal ɗum ni sareni gotere ni ɓaŋete waɗe guertoɗe ƴeewe waɗe toon wodi ɓe ganduɗa hoorema ko mbaɗat occupé guertoɗe jeeyowo jeeya coɗowo ɓoccoɗe jeeya ndena sikki annene ɗen guertoɗe hande so ɗi jippinanoma hande Djibi ƴetta guertoɗe totta e jungo makko ndax ɗenne o wawa ɗe waddu e ɗum ko ganduɗa hoorema ambo ɗum liggo nden noon Djibi mbiɗen ma calmina mbiɗen ma jarna minen mbaɗa rafetlu ɗum ko ganduɗa hoorema ina ɗo min ma ko ɓooyani inchallah ma yi jungo ngo mouvement jàppoo suqali suñu gox ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara ñoo nekkoon fii tey ci toolu Djibi Diawo toolu Djibi Diawo gis nañ fi tey li nga xamante ne moom lañ woon batanta bi ak soble bi Djibi daal di yëngatu tey jii nii mu doon liggéey boo xamante ne xaw naa jafe ndax Djibi amul ndox bu mu utiliser mu daal di ñu xamal kat machine bi nga xamante ne moom lañ dënkoon jigéen ñu dëkk bi machine boobu la ko jigéen ñi abal moment bi nga xamee ne da doon root ci teen di arrosé ba xam ne loolu mën a tut a nekk xaaj na toolam des xaaj mu xam ne tey jii dara desatu lu dul mu bàyyi tool bi dem uuti leneen ci la waxtaan ak jigéenu dëkkam jigéen ñi daal di ko abal machine boobu noonu nga xam ne moom la ñuy waroon a arrosé comme si que commencé guñ Djibi daal di si commencé def lii kon Djibi ngi woo waa mouvement jàppoo suqali suñu gox nañ ko jàppale ba nga xamante ne ndox mi nga xam ne dina ko liggéeyee dina ko am ndax Djibi nee na objectif am mooy maraîchage bii mu commencé dem ba am ci ay kër dem ci am ci ay oto dem ba nga xamante ne dina ci investir dara ëllëg ci biir commune bu Diagane Barka kon waa mouvement jàppoo suqali suñu gox reportage Cheikh Ndiaye Loumène Awa Bakh Ndiombare